Ugang, kaya ito sa Maxim lo barang ano laway. Ang binang ada gulung, kerja tidur ya, atau orang apa yang tengok? Sekali masak berapa porsi, Bang? Satu ini? Ini 80, satu kali. Sehari berapa, Bang, habis, Bang? Ada sampai berapa kali masak? Oh, puasa nih ya kalau Banyak, 3 kali ya. puasa. Dari sebelum jadi mahal.